Letošnje zasedanje poteka pod naslovom Ustvarjanje skupne prihodnosti v razdrobljenem svetu. Ker so izzivi, ki jih prinaša prihodnost, preveliki, da bi se jih države lahko lotevale vsaka zase, je sodelovanje neizbežno, je prepričan ustanovitelj Svetovnega gospodarskega foruma Klaus Schwab. In an intertwined, interdependent, fast-moving world, where traditional ways and organizations have difficulties to cope with the change. Nobody today, no country alone, no stakeholder group alone, no individual alone can solve the issues on the global agenda. Svet je pred novo revolucijo, uspeli bodo le tisti, ki se bodo uspeli prilagoditi novim okoliščinam, je še prepričan Schwab. I think one of the big challenges which we have is how we master the fourth industrial revolution. It's changing competitiveness. Now, the fourth industrial revolution, of course, can have a very negative impact on the labor market. That's the reason why we have to prepare people to learn new skills, to be able to use all the opportunities also which the fourth industrial revolution brings. Politiki in gospodarstveniki so prepričani, da bi bilo potrebno izkoristiti pozitivno vzdušje, ki počasi toda vztrajno preganja pesimizem, ki ga je za seboj pustila dolgoletna gospodarska kriza. Zaupanje v svetovno gospodarstvo že dolgo ni bilo tako močno, zagotavljajo gospodarstveniki, ki se udeležujejo zasedanja v Davosu. The confidence level around the global economy over the next 12 months has never been higher in each of the past 5 years that we have, even with all the disruption and concerns that are out there. V Švici sicer pričakujejo tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki naj bi zbrane v Davosu nagovoril v četrtek. Delegati v Davosu upajo, da se bo Trump zasedanja udeležil in da bo pokazal pripravljenost za sodelovanje pri kreiranju prihodnosti. Well, I would certainly like to hear him talk and address the issues around refugees and immigration much more compassionately and in a way that is very inclusive solutions that gives a long-term solution because it's not just about America, it impacts on the whole world. It's a global issue. V Švici bo v družbi svetovnih voditeljev in gospodarstvenikov tudi slovenski premier Miro Cerar, ki bo med drugim sodeloval v panelih na temo krožnega gospodarstva ter priložnostih Evrope.